Tshigwevho cha President wa kale vho-Jacob Zuma cha u dzula dzhele miṅwedzi ya 15 a tshi ngo shanduka. Izwi ndi nga murahu ha musi vho-Zuma vho balelwa uri khothe ya ndayotewa i humisele murahu tsheo ye ya dzhiwa kha zwe vho-Zuma vha baleliwa u tevhedza ḽiṅwalo ḽa ndaela ya khothe yeneyo ya ndayotewa. Muhatuli vho Sisi Khampepe vha ri tsheo ye ya dzhiwa nga vhahatuli vhanzhi i khou sumbedza uri mulayo unga si ime na khumbelo iyo ya vho-Zuma ya uri ndaela ya khothe i thudzele thungo. The majority of the Constitutional Court finds that Mr. Zuma has not met the statutory requirements of a rescission. Rule 42 stipulates that a court may rescind or vary an order or judgment erroneously sought or erroneously granted in the absence of any party affected thereby. Khothe ya ndayotewa yo dovha hafhu ya sumbedza uri avho president wa kale vho balelwa u ṋea mbuno dzi fushaho kha zwe vha ḓihanelela u tevhedza khumbelo ya u ṋetshedza vhuṱanzi phanḓa ha khomishini ya zondo na u sa tevhedza ndaela ya khothe ya ndayotewa ya uri vha ite nga u ralo. Elected absence like that of Mr. Zuma constitute more than litigious skullduggery, which does not have the effect of turning a competently granted order into one erroneously granted. It is quite simply not for these sorts of circumstances that the law of rescission caters. Mr. Zuma's purported absence is not the only respect in which his application fails to meet the requirements of Rule 42 subsection 1A. The majority finds that he has also failed to demonstrate why the order was erroneously granted. Muhatuli vho Khampepe vha ri khothe ya ndayotewa i nga si ḓo bvela phanḓa na u fha nḓevhe president wa kale vho-Zuma vhunga vhone vhaṋe vho tou dzhia tsheo ya u sa ḓiimelela khothe. To entertain Mr. Zuma's application in these circumstances would be to permit him to blow hot or cold. It would fly in the face of the interest of justice for a party to be allowed to willfully refuse to participate in litigation and then expect the opportunity to reopen the case when it suits them. It is simply not in the interest of justice to tolerate this manner of litigious vacillation. Zwa zwino mato a ḓo lavhelesa khothe kha fhungo ḽe ḽa iswa nga ḽihoro ḽa DA vha tshi vhilahela uri vho-Zuma vha khou ḓo bviswa nga parula.